यसले बुङ्दै जात्रा न्यागुदु ते तस पुचे देका तगु रथे बुङ्दै त बचला त चौथी खुनु सालीको परम्परा दु तुक्सी बुङ्दै जात्रा वंगो वैशाख 27 गते रथे बिचाका वैशाख 29 गते नसे रथशाला न्यागु ख जात्रा नापाङ्गुदी रथ्या त पुल्चोकन्से गाबातक साला या न्यागु ख थोकुन हे यलया तंगले बिचारा चोम चकबा दे त रथे बिचाका रथ तकला साला पुचे तक हगु खसा चकबा दे रथ पुचे थेंका निगुनी गय रथ सालीको परम्परा दु थोकुने छलु चकबा दे रथ जन लाका बुङ्दै रथ लुल्यो सालीको चलन दु जात्रा नापाङ्गु या कथा गाबाय छेला बु हनेगु खसा उकिया कने भनु गाबाया या पूजा हनेगु ख पूजा का सकल छेजपी मुना बुङदेथा विशेष पूजा बनेगु खसा गाबाया पूजा या कुन आइतबार शनिले बुङदे रथलिसे चकबादे रथया त गाबोला साला मंगले तक थेंगु ख अथे सोमबार निगुनी रथया त मंगनिसे नुगा तक सागु ख
Pati Diosago Sweta Monota Momojugu Kha र जात्रा यार्न बुङ्गैका बसलाको पारुकुनु रथे पिच्याकुको परम्परा दुसा तुक्सी विवाह वैशाख 27 गते बर्ने द्वैत रथे पिच्याकुको खा अथे बुङ्गैत रथे बिज्याकिन्य रथे ल्युने बिज्याकिमा भुजी खा द्वैत नि रथे बिज्याकुको खासा द्वैत बर्ने रथे बिज्याकिन्य कोद्वान द्यलाना हया तबाले विशेष पूजा याको खासा अनलिपा द्वैत खते बिज्याका तबाला कुमारी पाटी ज्याउला खेल हया पुल्चोके देकातगो रथे बिज्याकुको खा रथे बिज्याकीले गुर्जिया पल्टन टोप्तैले चलन दोसा बुङ्दै त रथे बिज्याकी स्वेत पुच्चे मनुत मोमोजोको खा